guys, welcome back to my another video. Ma'am wasigi video sidi kai video no haibada haidi hajik sidi Luhongba gi season ni na ko haidi akoi gi yumda lei na akoi gi diamond glow akoi gi luhongdori ba nupi oigera luhongdori ba mamana bi sing oigera akoi phajani ni dana ko natural beauty kai do oining na ko aidi yamna skin care ta tagon deba amana aseng bahara ga di ko ado mayam ngasi gi sidi akoi gi skin se ko skin cycling haibado oye ba ko akoi gi skin sida adu di ma'am na chu khangam de su skin cycling hai se karino haibado ko skin cycling haiba se karino haibado ko akoi gi facial skin care gumani ba ko adu akoi na involve orak to se moina regular exfoliating and rejuvenating orakani ba ko akoi gi daily schedule da ko dermatologist sing na bo hai ba ko koi gi skin cycling ki damak ta khoina monthly facial to bo mathau ta ga dra aduga mayam na khalam gane ba ko monthly facial to pa sa mathau ta ga dra adoi di ai mayam da ko basic ta gi haira ge ba ko akoi gi mai si da ko haibadi dead cells se ko constantly new cell da update over the makta simmi ko aduichu akoi gi hajiki akoi hi tum chahi jan nok thorok tai nakte ba lisalak to ni na ko aduna mai si da koi gi problem oriba sun damage oigera adui gi blackheads oigera whiteheads oigera adui gi koi gi haroga acne oigera adui gi sun damage oigera even adui koi gi mai si da ko yamna tanning oiraga mushan ba masu yaw bune ba ko facial sina ko akoi gi mai da kari kana ba pi haiba da ko deep cleansing amadi exfoliate ohele ba ko skin se ko akoi gi dullness adui gi kari haini acne adui gi blackheads whiteheads kai classing se ko loi remove to bodo ngamhalle ba ko adoga ma'am na tension haidi 28 days khuding gi ne ko 28 days matung khuding gi ko akoi facial to mathau tai haba adudi ma'am na khalamani 28 days khuding gi ai se parlor chalaga paisa mangan bai damakta facial to ba lagi ga join adui kashum warning ai le ko adudi mayam gi mafam da ai product ama introduce tarakya NEUD ki oiba diamond glow makeover facial kits ne bako asiga koina changlo is only 30 minutes adoga phajadro bani aba adudi ahan bada aina luxury se ko ahan bagi mogi step se cleansing milk ne bako mayam na leiba matam da so mogi step se mathang haibi rakani bako adudi cleansing milk sina akoi da kari maina to doino ai bada akoi gi mai ama di kaino naton sing sida akoi gi blackheads leiba adu ada leiba do ko adui do akoi na 2 minutes lom phajana khuchina ko mon khutna oina to biyo ba ko khutna fajana noi biro ba 2 minutes lam ko adoga 2 minutes lam noi ba matung da akoi noi de se mai ai di mai de am na concentrate to jare ke gino ai di ai mai se am na motion ba ba do oi re ba ko aduna sorry aduna ai mai do yam na concentrate tawre ado loraga aina tawjadoi se ngak tamu tawi ba ko ngak to su to biyo mayam su ado loraga 2 minute lom thama ba matung da 2 minute lom massage tawra ba matung da mayam cotton kaino cotton gi fi do aduna taithokpa natraga mayam na haidi dum kaino wife na taithokera mayam na apamba do oire ne ba ko ade sing na cham do su yai ba ko adoga second gi sina scrub to do ne ba ko scrub si di mo gi kaino se pot se ko am na manam nu shi bi ai ba do oye ba ko ngona do kana ba do oye ba ko scrub si da ai gi blackheads kumba whiteheads kumba lei ba do ko adu su dum ko iye ba ko ado idc se ahan ba ne te ba ani ahom lak tissue re to base ko yum da lei na mapan thoga paisa ting me mahuta paisa do budget ta lehuraga to bana phaina aina su dum tawja bane ba ko ado scrub se ai swai de yam now white it's to e adu gi 2 minutes lom thambira matung da tissue paper na taithok piro adoga ahum suba step sina massage cream ne ba ko ado akoi gi mai amadi mayam na taining ba ko massage sidi phajana khatang deep oina tobira matung da akoi na tawdoi naton amadi ngak ta phajana taibiro ba ko mai sida ko haidi manung da deep oina changna bagi damak ta ko adona adu loire ba matung da akoina tawdoi she 10 minutes lom thamdoi ne ba ko asigi cream se tai loire matung da adona ai 10 minutes lom phajana taiwo ba ko mayam da ko absorb oina ba mai sida ko adona taibire mai amasung ngak ta ko ado loraga 10 minute lom aina thamme ba ko 10 minute lom thamlaba matung da 10 se ngai ba matung da ai white paper na taithok chare natraga mayam na cotton fee ama loraga koi gi cotton fee gumana ising na cham thoga taitho su yai ba ko ising aing ma da taithok piu ko sabana na te ba ko mari su basina face mask ko
face mask is koi 10 minute apply tawraga thamdoini aduga asisi teiba matamda aingonda mais da kam jamna kanai haibado ko loiraba matungda mayamna yengbiu 10 minute asisu 10 minute ngai bida kam ware khambra ise aduisu waraga phajabadi pamidana ko aduna phajaningbagi maina wabasu wana leire adu loiraga asigi cream se katang maida leibi tawbiro face mask se katang teibiro aduga ngakta su teibiu kegira di ngak si jo koi mai siga ngauba mana jogadi फजदबनी बको अदोना आइदि ngaktasu maitasu taibire adoga 10 minute ngare ngaro matungda result siga leire mayamna su yengbiu aigi mai se kyam jamna glow la ai habdo ko adoga 5 subasina ko face serum ne ba face serum se lokthokpada yamna wagare ado loraga face serum se ko 3-4 drops lobiro khoigi kutsida adoga fajana mai ogira ngak ogira fajana full coverage ki matung inna apply to biro ba ko apply to bira matung da ma'am da sum result du su phangani ba ko ma'am da aina yengalise aigi experience oi badunia ba ko ado ma'am na su yengbiu aigi face serum je tairaba matung da aigi mais da kyam dam glow lai haibado ko ado loraga last aroi basina ko sunscreen si de koi tei da baya de facial taw loira ina koi sunscreen se avoid to biganu ka gana di mapan da thok to ni na ko ado moi gi sunscreen se ko yamna aingonda aphabido oyeba kaina di atopa sunscreen do tawruno ba ko kaina di asigi nude ki pira bani na moi sum package da dum pirak to ni ba ko adona mayam na sum asi oina use to biu ba haibidi kana bodo extra hen gani ba ado loraga mayam na loraba matungda aigi difference yung aise phasana tayo loire ba bira mani ba ko aigi ngasagi mai do ga hajiki ga kyam khetna ba lai haibado ko ado aidi yamna pamjare ba ko moigi ado di ai product ki link description da hapchar magi mayam chalega sat order tak chalako